maneh karnaon daun sampo emang saker parab naon parab ya kan parab embe maneh kas embenya ada ka aing ya gesok ngalaan berarti orang duaan kas embe 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 belajar TikTok tapi nyanyiana goreng duaan harus daftar mana Indonesia mencari bekal lebuk Indonesia mencari bakat Tante mencari bekal ya mah pinter mah jajan wae pantesan sekolah ya mah ingatnya jajan wae nilainya endog wae Mut, minta bayu mau puasa Ramadan emang jarak kuat puasa kuat dong jarak puasa ayakan ayah dihakan mau ikutan dong